Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble l'aghribia. J'espère que cette recette vous plaira. أزول في اللاون مرحبا يسون على شاني وعسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديالنا ذي جديد كني دني غاسا قد نخدم l'aghribia. سلام la recette أروني دي عجبن قيموثي ذي. Là, je vais passer ma farine au four. Voilà. Je vais placer ma farine sur un plateau qui va au four. Là, j'ai allumé mon four à 170 degrés. دقيني غتسحنا الفارينة ينو داخل الفور غنتسمينا كيقال داخل البلاطو ريوغالنا الفور ياتي تسحنا شي طوحة شعلة الفور 170. Et là, je vais passer ma farine au tamis. دقيا ساعات دير الفارينة ينو غوارفيل. Là, je prends un verre entre le beurre et semaine. Là, j'ai mis la moitié de semaine et la moitié beurre. Et je rajoute équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile. لقيت فاض الكاس خمغاس نفس نسمن نفس ذوذي يرني غاس نثطونجاوين نيثي قرانين الزيت. Et la semaine, il faut pas le fondre. ذاكي سمن نكونت إلا قرات تسفسيمت. Je verse dans un saladier. Dans le saladier. Et là, je rajoute un verre moins d'un doigt de sucre glace. Le sucre glace. Et là, je mélange le tout avec un batteur. داكيني غترويمت مليح سكرني غنكذوذي سو batteur على ما يغلى من لا بوماد. Voilà à peu près 2 à 3 minutes. Et là, je rajoute les amandes grillées que j'ai mixées, ou sinon les cacahuètes grillées. ذكرني غاس الكاس نلوز إلا قاتي تسحنم تتظلمت ناغ الكاوكاو ذي غاتي تسحنم تتظلمت تسترنمت الكاس. Et là, je rajoute la vanille, ذاك سرنوغ شي طوح la vanille. Et je mélange le tout. يا ترويمت كلش. Et là, je rajoute la farine grillée. La farine, il faut y aller doucement. Et à peu près, elle va prendre à peu près 2 verres et demi. La farine, à peu près, c'est le كيسان النص. Et je rajoute juste une pincée de levure chimique. Levure chimique. Et je mélange à nouveau. Là, je vais utiliser la spatule. Voilà, je vais rajouter encore. دقيقة كنستوالي مازال تخص الفرينة
هسروحها سلاقل للقارس ترم ثفتيك الفارينة مش بتيد فاق ثقور. Et là je vais travailler ma pâte avec ma main, comme ça je vais voir la texture. هذا قص خدمة فوسيو آخر هذا رويغ شوف توسيو وكنا دواليغ لا بات نيما ثقور لقاقث وكيف كيف راه ما تسترو مستونجو ثنا شفتو ستولي مشي تخدم لا تيكستور. Là, je prends la pâte. Je vais étaler ma pâte sur un plan de travail. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo. لقيت تفرغ لا باتينو غتخدم هكاكي 15 تواليم غتمسلا ورثتي لي ترقاق ورثتي لي تزورنت. Je rajoute dessus le papier cuisson, comme ça la pâte ne colle pas sur le rouleau à pâtisserie. إذا قاس تخدم مثاش كارتون بلاستيك نغ le papier cuisson سفلى وكنيغ لا بâte تديرها في ثوفال تاكي. هذا قد ما طبعاكيا خممت لا فورم كنت هوان يمكن تخدم هكاكيا. Voilà, moi je prends le milieu, voilà, ni petit ni gros, et je coupe ma pâte comme ça. يمكن إذا كي اختار الماس ماشي تيمشطوحين ماشي تيمقرانين. Voilà. Et je prends un plateau, je mets le papier cuisson. Là, j'ai allumé le four à 170 degrés. داك شعل غاسي الفورينو 170 باش تنتظم ترى البلان كنت خممت le papier cuisson. Et là, je prends un blanc d'œuf et je prends comme ça avec un pinceau. Je mets sur mon gâteau et je le plonge sur les amandes concassées ou les cacahuètes. C'est la même chose. إذا كني دني غاس تفهمت إملي نيت مللت هتدهن مثيس الغربية كنت كي سو بانسو نغ صوضاب et ensuite تقرمت داخل الكاوكاو نغ داخل les amandes grillées ou les cacahuètes grillées. Voilà, comme ça. أثناء كنت تواليم دفغن تكاكي. Voilà, je vais placer mon plateau au four à 170 degrés, à peu près 10 à 15 minutes, pas plus. دقا درغا بلاطو ينوغ الفور اد بوينتر 170 لكن هو بيبرا 10 غير 15 دقائق عسمتتنت. Il faut les surveiller. Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني دلا غوساتاكي ويزتو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ماذا كينوني دينير تجيكون ذي لهنا تلويث ار لا فيديو نظام ما يبغاو حنين ثاني ميرث.